Ekitabo kya Yobu essura ya 28. Yobu okugamba aha bwenje obw'amazima kunikwo okutiina Ruhanga. Buzimazima efeeza egira ekiine kyetimbwamu n'ezaabu ei bashemeza egira omwanya gwayo. Ekyoma kiihwa omu itaka n'omuringa guyagibwa omu butare. Abantu tibeeta ha mwirima bagwogamu bahika aha muheru gwagwo nibasherura obutare omu mwirima gw'ekibunda kya rufu. Batimba ebyinahare nahu abantu batwire beebwa abagenzi bareretera hare n'abantu becunda nibakora oku n'oku. Itaka ryo rirugwamu ebyokurya konka okuzimu osha oti itaka ryayo niritaburwa omuriro. Amabaare gayo garugwamu safiro kandi egira ezaabu y'omucuucu. Ogwo muhanda tigumanywa mpungu n'eriisho ry'ishamba tirikagureebaga. Enyamiishwa z'amaryo tizikaguribatamuga n'entare enshaarizi tekagurabamuga. Omuntu akununkirira ibaare ry'enkangabuye arimirira emizi y'enshozi agizijumika acwa emikura omu nkiri kandi eriisho rye rireba ekintu kyona eky'obuguzi bwingi. Ayigarira amaizi ngu gareke kujwa kandi ekituura kisherekirwe akiihayo kireebwa. Mbwenu obwenje bukazoorwahi narisho kwetegereza kukabonekahi. Tihariho orikumanya omuhanda oguri kuza eyiburi. Tibuzoorwa mu nsi y'abahuriire. Okuzimu neegira eti tuburi murinye n'enyanja eti tinye mbwine. Tiburi kubaasa kutungwa aha bw'ezaabu kandi tihariho feeza erikupimwa ekasya obuguzi bwabwo. Tiburi kubaasa kwinganisibwa na zaabu ya Ofiri nari shohamu ey'obuguzi bwingi n'obuyakuba safiro. Ezaabu n'ebirahuri tibiri kwingana nabwo kandi tiburi kubaasa kuhingisibwa bintu by'ezaabu eshemeziibwe. Korali na krisitalo nabyo tibikagambwaho. Obuguzi bwabwo nibukira obweruuru. Topazi ya Ethiopia teri kubaasa kugeeranisibwa nabwo kandi tiburi kubaasa kwinganisibwa n'ezaabu enungi. Mbwenu shi obwenje burugahi n'omwanya gw'okumanya gurahi. Ahakuba busherekirwe abahuriire boona kandi busherekirwe ngu enyonyi z'omu mwanya zitabureeba. Okuzimu na rufu nibigira biti tuhuriire nibabugambaho. Ruhanga niwe arikumanya omuhanda oguri kuza eyiburi kandi namanya ahu butaaha ahabw'okuba anaga amaisho aha muheru gw'ensi kandi ebiri ahansi y'eiguru byona bireeba. Obuyaho omuyaga ekiragiro akarengesa amaizi endengo. Obu yateeraho enjura ekiragiro akateeraho emirabyo emihanda obwo nibwo yabureeba akabumanyisa akabuhamya akabucondooza akagira omuntu ati reeba okutiina Mukama nibwo bwenje n'okutaana n'ekibi nikwo kwetegereza.